Hallelujah. Praise God. Kaya't diriting oras, kaya't kung i-share, kada kayo manan ito'y may isang topic ito'y Bible about the kingdom of God. Iti adalan tayo that living in God's kingdom. Isu di panagbiag tayo iti pagarian ti Diyos. Hallelujah. Dati kingdom of God, kingdom, nung kita nyo yung Bible, kingdom of God, kingdom iti devil, dati kingdom iti human, pero iti kingdom nga pagbiagan tayo, kingdom of God. Hanta yung agbibiyag na kingdom of Satan. Amen? Pagbiagan tayo the kingdom of God. Praise God. Hallelujah. Let's pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you, God, that the kingdom mo ay pagbiagan me in Christ by the power of the Holy Ghost. Dawatan mi ngarod, nga maawatan me about this kingdom. In Jesus' name, amen. Hallelujah. So, mapantayo dyan, living in God's kingdom. Explain ko basit, kaya't nasawan, the kingdom, dahil kaya't compound word, duwa na ito yung word nga napagmaymaysa. So na ito yung king. First nga word king, and then yung dominion. So, kaya't nasawan, the kingdom, king's dominion. So dahil turay timaysa nga ari. Pagturayan, timaysa nga ari, ti kingdom. Han nga mabalin nga kingdom na one day king. Apay? King nga rutin mo na nga word, hanmot nga dom king. Kingdom. So, kaya't nasa walay ay, hamo awanan ti king. Tagbalin lang nga dom. Iso nga, king's dominion. The very important is the king. At, day kunak nga dominion, turay ti maysa nga ari. So nga ti kingdom, ara ti ari nga ag torturay. Ti maysa pay nga kahit nasawen, iti kingdom, maysa na day nga kasla government. When no, pamahalaan, nga kuna ti Tagalog. Yan. Isu nga, ada ti turay ijay. Authority ti king. Okay? So, dahil kahit nasawan, iti kingdom. Kahit iti kingdom of God, hanta yung adalan na the kingdom, iti kingdom of men, or kingdom of Satan. No, di focus tayo the kingdom of God. The kingdom of God, iso nga, no kita tayo 1 Corinthians 4, verse 20, the kingdom of God is power. Amen. Pasaan to ay 1 Corinthians 4:20. Iso nga living in God's kingdom, kept living in God's power. Amen. So, basaan to ay. For the kingdom of God is not just a lot of talk. It is living by God's power. Si bibiyag, babaan ti power of God. No, the Kingdom's translation, ket, unanay dyan, for the kingdom of God is not in word, halang nga sao, but in power. Kay power dyan, ti Greek word na dyan, dunamis. So, no dunamis, kaya nasa uwan, day power nga creating miracle. Day create the miracle, day awan imposible nga power nga kaya na nga runawon ti langit kindaga, kaya na nga mangparswa, kaya namat nga mang-destroy. So, day kaya nasa uwan ti dunamis. So nga, the kingdom ni Apo Diyos, sala nga saon, no di kat ni ijay, power of God, dunamis power. So ano, kung tayo nga living in God's kingdom, living in God's dunamis power.
So nga datayong agkunkunang day pagarian ti Dios, no talaga ka lang ada ka di pagarian ti Dios, biro kom di power. Tati kingdom power. Ritak manan ti kingdom power. Amen. Okay, next. Nakita tayo ti kingdom. Romans 14:17. So nga nga basta sa saulang. No siyak na adal ito yung Bible, no imbaga na nga power the kingdom, kailangan nga no ibagbagak nga ada kanyak the kingdom, no ada kay the kingdom of God, kailangan nga the power in my life. Hana ka masatisfy no want the power because kingdom of God is power. In-encourage ko kada kayo, nga nagdungag kayo the word of God, imbaga na the giving, ada the blessing, kailangan mag-experience mo de. That the word of God saan lang sinasaon, o di kati experience-in. Ngayon, bagada nga maborn again, di mang receive ka ni Jesus. Kat saan ka na born again? Kailangan maborn again ka, kasi ligas sana. Di bagada nga ti ag-worship, kat ada mariknada nga na idumduma, ag-worship ka, tapos nung mariknam. Kailangan nga ti anak ti Diyos, halang kumang nga dadyay, agnalingag ka lang ti sao. No, di kati ag-experience ka ti power. So nga, powerless ti church. No, ti believer wano ti adayday, ket day haanda nga manag-experience. Ada ti church nga haanda nga manag-experience. Natagat ko sa wan, ada ti church nga agad-adal nga ure handang mag-experience, kontinto dalata. Sakot malik pa rin. Yung baga na nga makakas-out iti believer ti demonyo, kailangan nga agbutang kanyak ti demonyo. Hallelujah! Yung baga na nga rumangay, kailangan nga rumangayak. Hangalay, rumangay. Rumangay piman tila dumang. Hangakil na sayan. Iti Christian kat life. Halang nga sa uday ta. Iti Kristyanismo, biyag, layta nga powerful life of Christ. Amen. Kita nyo na lang atin mo na nga Kristyano, di ba powerful na? Handa lang agdudungag nga ure handa may experience. Awan, pinulyot ti religious teaching iti church tata. So nga doon ti agdungag nga ure handa may experience, mapnak dalata. Ure may torturugan lang. Ay ka nakigimungun nga ron. Kahit lang di mensahe, may turtulugan ka. Han mo ngay tulok kakaslay ka. Kailangan makita mo the power of the kingdom. Hallelujah. Noon niya inbagana, kailangan mangyari. Dahil the Christian life. Amen. So nga, manag-experience ka kuma. Hallelujah! Bagaman na kaamay mo, no? Ada kaabay mo, manag-experience ka. Tisaw ti Diyos. Amen? Ang adig experience ko, the kingdom ni Satanas. Kinapanglaw, buwisit, malas, sakit tinakam, paspasubno. Nagyan siya luga, experience sila luga. Sala ko na, iti kingdom. Oh! Katika na yung mag-experience mo, kakasyay. That's the experience in the kingdom ni Satan, but the kingdom of God is power, power of God. Kailangan nga kitaan tayo, Jai. Biyag tayo no anya nga power, tayo go work. Tahan tayo agbibiyag the kingdom of Satan. Amen. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy, and the Holy Spirit. That's not the kingdom of God. Han nga day mangmangan tayo lang, kung mininom tayo.
No pa'y adu da jay the kingdom of God, adu si makan. That the kingdom of God ket baknang nga kingdom. Amen? So, sumagmamanulang dito nga na ipaga dito'y Bible about the kingdom. Pero, the kingdom of God, no, niya tituray ni Jesus, iso ti adaamin the kingdom. Halangan na ibagay dyan nga health, halangan na ibagay dyan nga holiness, halangan na ibagay nga kingdom ket light, pero tinaduma nga verses adda diyay. Kingdom of light, kingdom of darkness, the kingdom ni Satan. So hanga gabuta duwalang tinbasa ket isulang ta muyo nga kingdom. Amin nga turay ni Jesus sa kinasiasin na isuta dadya kingdom na. Yes, amen. Isu nga kingdom of blessing, kingdom of deliverance, panakawaya-waya. Amen? Kingdom ti power ti Holy Ghost. Isu nga ti king's dominion ni Jesus, righteousness, peace, and joy. Power. Halang na ibagaw dito ay authority, kapamahalaan, turay. Pero aday-day. So ano wonder nga basta maibaga dito yung preach the kingdom, ket apay nga sumursurot dajay healing, deliverance, kenda dumapay. Kita nyo ijay Matthew, okay, chapter 10, iti verse 7. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Kingdom. Ti preach you kingdom. And verse 8, heal the sick. Kailan nyo? Apay nga may preach the kingdom kadala healing. Heal the sick, cleanse the lepers, or rest the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Apay nga adarita nga sumursurot na may preach the kingdom because the kingdom, power of God. So if I power the kingdom of Christ, there is healing. At the healing that the kingdom of God, healing, health, kingdom ni Satan, sickness and diseases. Isung ano ko nayo, nga kingdom living, na dakag bibiyag, is a kingdom of God. Kitaan nyo kumadak nga agbibiyag, is a turay, tisalunat, is a kingdom of God. Isung ano apay nga cast out devils, because no adaking ka ti kingdom, adaking ka ti kapamahalaan, turay, pamamahala sa Tagalog, nga mangituray, kili, Satan, the evil spirit, iso nga makas out mo isuda by the power of God's kingdom. Yes, yes. Iso nga the kingdom power. Yes. Another Matthew chapter 4, 23 and 24. So nga basta may preach the kingdom at the healing that the kingdom of God turay ni Jesus. Amen. Kasala ito'y, mapan ka ilay communist country, adat turay damat ijay, adat ipatpataray da nga paglinsagan ijay. No dito'y mas demokrasya, kung ada Pilipinas, adamat iti pamahalaan, wano masursurot nga turay dito'y Pilipinas. Pero nang mapangkat di spiritual kingdom, in the kingdom of God, adamat masursurot nga turay. So nga no wonder, nga no may priestly kingdom, dito yung Bible, sumursurot, ti miracle. And Jesus went about
all Galilee, teaching in their synagogues, and yet the teaching na, and preaching the gospel of the kingdom. King's dominion. Dunamis. Power of the gospel. Idinuturo priest na sumarno, healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Verse 24, and his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. Yes, amen. Kita nyo na may preach the kingdom, ada healing. Yes. That the kingdom power. So nga hala nga sao nga kingdom. So nga kailangan ikararag yung Lord. No talagang abibiyagak ti kingdom. Dapat agbiyagak ti power. Lord, i-reveal mo kaniyak ti power nga ada kaniyak. Gapu di kingdom. Kasi ikararag yung ingana nga da experience yun. Dahil, unak manen, no siyak pa'y, at awan, naumak, iti sa ulang, kalkarot at nga last days. Naumak pa yun daday, ada-adalon lang. Nga awan ti experience. Nga da kunak ado ti church, nga agdadangag sumanaulang but no power. Kasi haanda nga man nag-experience. Ni Peter ati man nag-experience, no? Adayin baga ni Jesus, kapan nga lagos diya. Nalaing ag-experiment. Sige, umay ka, magnaka dyan lanom. No, kunan ni Jesus, amo ka, kapag na. Dahi ati Christian. Yes. Ang day, no sigara na Jesus, ibagaman nga umayak. Sige, umay ka. Ay, wala nga namal mo sakay. Hanga ka siya'y. Iso nga karay pisok nga agpaiso ni Peter iti nagadong experience, pero iso na rin man nag-experience nga Christian. Hawatan nyo. Bagamanan. Siya. Ti man nag-experience. Amen. Hallelujah. Bagala nga rumang ay ti believer, dapat experience of ti kinarang ay. Ngayon, baga na nga maagasan ka, dapat ma-experience mo ti maagasan. Ngayon, baga na nga ada joy, dapat ma-experience mo ti joy. Hanga uray naglaladot kalatakot. Di bali sa joy ti kingdom. Ha? Ano nga mabalil di kasi? Panawan nyo na dyan nga level. So, makita nyo dyan nga tunggal may preach si kingdom at dalay miracle because the kingdom power. No wonder, ngay Matthew 16 verse 19, na ito yung may isa nga kailan kita nyo, ngay tinser ni Jesus, nga susi ka na tayo nga believer. I will give unto thee the key of the kingdom of heaven. Yan. Ito laking kaya, key. Lagi man na ada ba susim? Effect ko kikati, key of the kingdom, keys of the kingdom. Toltolbak ti pagarian. Kat anyaman nga baludom dito yung earth, mabalod iti heaven. And anyaman nga warwaram, mawarwaran mat, ija heaven. Kitaan nyo kadi, no, na itad ken katiki, there is power. Kayam timang ilak, ken kayam timang open. Yes. Amom timang i-open, amom timang ilak. Ura bahaya. Yati i-close ni Jesus, impierno, yati i-close na, lagi di ruangan ni Satanas, i-open na di windows of heaven or doors, ija heaven, for your blessing. Yes, amen. Amen. No, adaking katiki. Anyang isiserbina, uray man adaking katisusi, uray man agway-way-way. No, awan mo lang gayam sususi, ana. Uray ko masardinas, no.
Susin ti sardinas kayam ta mabalik. So nga kailangan nga makita yun na kita nga the kingdom of God is power. Okay. So, na-prove kada kayo? Kingdom of God is power. So ako na the Bible, Matthew 6:33. So ati may isang adaka na tayo, susin ti kingdom. Susin ti pagarian. Hallelujah. No apay nga no biro kam da joy nga kingdom, kel thy righteousness ni Apo Diyos, apay nga in all these things shall be added unto you. Kanan nagbabagada in all these things, amin dagitoy nga banag mailayon ken ka, anya nga banag ligay, dagi nga berbero kon ti pagano. Berbero kon ti hintel, nga bado, makan, sapatos, isu ti papuproblemahan da. No basaan nyo verse 13, gana nila. Nga maami amo ni Apo Diyos, nga amayo jay heaven, nga kailangan nyo amin dagita. Una na. Pero kali, ununahin nyo kali gamin, i-priority yo. Jay kingdom. Di kaya nasawan, i-priority yo kali, jay king's dominion. I-priority yo kali, jay dunamis power. Mailayon man kada kayo dayta. Amen? Okay. So, kung ano ba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. God's righteousness, Ayan ti God's righteousness, kini Jesus. And all these, plural, things shall be added unto you. Mailayon amin kel kada gitoy. Atrasan tayo man verse 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Kuna ni Jesus. No kausan ni Jesus lagi day mulmula. Ijay talon. Nga datatakot no bigat maisungrod. Hanaya, nga karkarkaro, nga badu, anada kayo? Nagbasit kitin di pamatiyo. Kita nyo di ay? Di ba sino mang badbado ti kayo? Niya po Diyos. Gusto nga adadadjay, ukis na. Sabsabong, kakasyay. Sino tilang design? Kadagijay butterfly, apay nga napipintas, dada kulkulor na. God. Si kantulakit din, nga pinaka-special, tihan lang nga designan. Handa kalakit din nga baduan. Dagijay kayat ni Jesus ngay parang. Adut example na, no, dagijay bilit. Kat pakpakanan ni Apo Diyos, nga lidag mula, lidag garlil. Si kantulakit din nga tao nga muna ti agmula kil agalil ti hangamangan. Ay unay kan. Dagiti mulmula, di na mo ti aglait. Baduan lirod. Si kantulakit din nga muna ti aglait. Wano. Uray kumaamom di mang kubot lang abusin. So ano, paano panunuton na ito yung ganang i-reveal di Holy Ghost sa kamatauhan. Verse 31. Dagag kayo nga nalaing. Dagito iti, i-meli-meli rate ko pa'y kanya, kung man kagpaiso. No pakpakanan ni Apo Diyos na giti animal, ket na kami nga tao, karkaro na kami nga namati, ket saan na kami kiti nga pakananan. Posible agpaiso. Oh Lord, baliwam ti kapan panunutak. Kasyay, hanga ura na ti panunut mo ket, hanalata nga papatsyon na itakat, agrila relax ka. Masapol makita mo na dyan, ma-experience mo na ita. Hallelujah. Ingana nga di pamatim, no kawusan na diyay. Handak kitin nga kawusan. No ikana di kanan, lagi dyan nga baboy, siya kitin. Ingana nga, ma-establish kay dyan nga amum kat amum nga talagang kasyay. Hanga di sa ulang, agninervyos ka mo lang.
No talaga nga mo niyay, may katilervyos mo. Kimakan, uray pandemic. Hallelujah. Adang ka na tayo ti kapamahalan at nga tungam ni Antichrist. Amen. So kaya da tayo nga pakanan. Uray anyar aramidan da. Lumsot ladla. Kastay ko ma. Tano awan taga siya nga pamatim. Sigurado si katatakan da madaw no. Titakrot nga Kristiyano. Tatakan da. Sino na turin? Kaya day kingdom. Ay, kita nyo, the kingdom, hangaglaladot, the kingdom of heaven. So nga na kayong umay dito, hang kayong aglaladot. Aday aglaladot diya langit. Sige man. Awan. So ano aglaladot ka, hanga kingdom ti bibiyag mo. Kaya nga kingdom of God. Verse 32. For after all these things, do the Gentiles seek. Dagito di berbero kon ti Gentile, pagan, nganis nation. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Amo ni amayo nga dagita berbero kon dagita nga Gentile, amo ni amayo sa dilangit nga kailangan nyo dayta. Ngam daytoy ti priority yo. Sana ko na 33. Ngam biro kanyo pa'y jay kingdom, king's dominion, dunamis power. Amen. So nga di ay, nag-interesado ako sa kayat kong inayon ni Lord. Dagita berbero kong ti Gentile, ijay biyag ko. So nag-interesado ako ti kingdom. Kaya't ko jay power the kingdom. So kita nyo aming nga pa-powerful nga anak ni Apo Diyos, awang kadakwada, tiha nga nag-prosper. Tiha nga nagpa-prosper, di awan pa o power na. Yes! Hallelujah! Nalalaka, dagitoy, no, dunggin nyo dagitoy mensahe. Kasi ko lang, the kingdom mo ada kaniyak. Sikap amang nga King Jesus, nga King Holy Ghost, nga power the kingdom ada ka kaniyak. Joy in the Holy Ghost, ada ka kaniyak. Oh, i-reveal mo kanyak na ito. Dagi dyan lang, I receive, I accept. Nga di na matiak, may tuiti. Ada kaniyak. Una ko na kanya, madamdama ko at work your power. So nga ko at aamok nga na power in my life. Kasya lang, very, very simple. Kaslak lang, mangan itiyugaw. Ang ko palang inbaga nga, lalay mangan, di natangkan nga ngalubngub, yugaw. Tamangan manunog rason kayo, ay, postisok nga ro. Nulangin, apla-aplayo din, bagabagak palang ili. Naka-advance ko man di spiritual life yun. Ngamnohang kayo latang akot-kot eh. May atin baga ni Paso, hanga aming nga powerful. Imbabagal lang orti Bible, aming nga mang believe, marami dahil nalamid ko. Evangelist things. Hindi may sakay dahil. Challenge ang ngamin ti sarilim. Amen. Hallelujah. So, that's the power. Ngano birukom day kingdom, the power, santo mainayon di ay. Duwa ti birukom iday. The power, can jay righteousness. Di ba the kingdom, righteousness. Righteousness of God. So may baga-baga din, awat yun ni Kristo na awat yun the righteousness of God. Yes, amen. Iabsabsorber day, malamdama, lumilintag ki panunot mo. Mumay-may-may at ti panagsasaom, action mo. Madamdama, mainay-nayunan. Madamdaman, si kanti, pagpunipunan dagi day, berbero kanti hintil. Tamay ayo kengkan. Hallelujah. No, aming San Piman kat, paano gigsort ni Brother Joe Prikat, medyo bagala lagi diya kat lapo.
Kaya dumakakadwa dati na alsum tirupa na. So, ang kunakan niya. So, ano dati na alsum man ng tirupa na, no? Dati ko kakasay, baliwam ka direta, seek the kingdom. Amen! Apay masapor ko na ibaga na din. Kung nasa panalayay, nabungon, ay, apo. Apay, lagi lang abanag, no, amum di kwa. Amuyo, sino ngay ngarudon di mangilayaw kay Lord, no, ito itatala tayo. Bakit yata ada na surut nga mangibagati, blessing na. Tigda da duma, ilulumong lang, mailayaw pa yung ngarud ni Apo Diyos. Saan mo nga ibaga? Ibaga na ngarud nga, ibagayo, tinarabid ni Apo Diyos. Ibagayo ano, alalugan nyo, ay, ala kagat-gatang ko, grace of God. Iso nga, nung ko makita yun di ay, lugan tayo di ay. Abi na kasaya. No, da balayo, ada 3 stories ngayon paima ni Apo Diyos ka na. Ada balay ko dyan. May kayo, no, i-bless ni pastor. Kasi, padasan nyo, nakitan, ni the Bible, ibagayo tinaramid ni Apo Diyos. Hanyo nga ilalamang. Kanak mo igurot ako. Adi ka bukudan ligawis, iso nga panibabagam, manibingay ka. Di magbaka lang di ay. No, ada ka na kayo di masaksaktan di ay, i-overcome nyo. Talaga kasta. Amen? Apay nga da kanya na yan, inayon ni Lord. Iso nga, di ba't padayawam, di lang inayon. Padasan nyo kaligamin mat. Ituturod nyo. Hanga day, di pa nyo ibagak nga tada nga iti hold upper. Apay, kaya gamin yan announce ta, hikayatom ti hold upper, ha? No, kasi nga ibagan ni Lord nga iti simonyom, kat langgan la, isudan to ti tumangkan, no padasan la. Awanan na, butangan natin ang control ken kahangan nga kingdom. Magbagak lang na gito, tanay. Agugro tayo, kailangan ng lampasan tayo na gyan. So, amoy dinangag ko pa nga testimony ni Jupri. Wow. Praise the Lord. Manong atali binilang na nga digay. Kung kunak lang ay. Wow. Praise God. Madayaw ka. Kasi lang day. Amen? Hindi ka makipagragsak tayo. Okay na. So, dito'y, how to live in this kingdom. Mapantayo dyan. Last point. Kasanuti ka sa tayong agbiag in the kingdom. So, first thing, nga kaya't kung ipakita ka na kayo, amin nga born again, na anak ka ijay kingdom. We were born in God's kingdom. Hallelujah. So, ipakita ka na, we were born in God's kingdom. John chapter 3. Amutay mo diay, 3-7. Naianak tayo dyan nga kingdom, iso nga taga-kingdom of Christ tayo. Tingkasa tayo nga pinmasok, di naianak tayo dyan, taga-kingdom tayo tayo nga naianak. Tinabonagin naianak, ijay kingdom of God. So nga taga-kingdom of God. Kato taga-kingdom daka of God, mausar mo, dahil kingdom nyo. We were born. So, John 3-7. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Duwa riyan. Sige. Verse 5, tanilikod mo, naawatan. Jesus answered, Verily, verily, takunan ni Nicodemo, may anak ka kaya man ang lakaya kon.
Dahil tinaintawan nga kapan panunutan, one revelation na. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter. Isungat ikastam lang nga sumbrak, may anak ka in the Spirit, saka makastrak. So nga din na born again tayo, nakastrak tayon. Tani anak tayo, ijay kingdom of God. Verse 6 and verse 7, that which is born of the flesh is flesh. Dinay anak tayo tilasag, daga. Tanay anak tayo dito tilasag, kininanang tayo dito'y. Ngam may anak tayo mat, it is spirit tayo, born from above. Yes, amen. John 1, verse 12 and 13. Kay mangawat ka ni Kristo, may bilang anak ti Diyos, haan nga na anak tilasag, na anak, ikini apo Diyos, born from above. Isukat din na anak, when na born again, na anak ti kingdom of God. Ulitak pa na na anak ka tilasag, tagadaga ka. Kung na anak ka mati spirit, tagalangit ka. Isu nga you have the right to live in God's kingdom, in God's power, because may anak ka dyan. Taga-kingdom of God ka. Kingdom of Jesus Christ. Next, you are called into His kingdom na iaban ka iday pagarian. 1 Thessalonians 2:12. Inayaban na katab na agbiag ka iday. Tila do magamin nga muda nga kingdom no jay umayto. Nakita ka, in the spirit pa lang adata yung the kingdom. That ye would walk worthy of God, who has called you unto His kingdom and glory. So nga nayaban tayo dyan nga kingdom. So nga dinayanak tayo, taga-kingdom of Jesus Christ tayo. Amen. Hallelujah. Next, na i-transfer kay the kingdom. Hindi na born again ka, nagapu kay the kingdom ni Satanas, na i-transfer kay the kingdom of Jesus Christ. Colossians 1:13. Who has delivered us from the power of darkness, from the power of Satan, and has translated us. He translated, transferred us into the kingdom, into the dunamis power of Christ, His dear Son. So makila yun din, translated. Na i-transfer. Anya i-translate? Kasbarigan. English, i-translate mo, iti-ibaloy. Jay English nga word naging ibaloy. Translated. Di taga-kingdom ni Satan, naging taga-kingdom of God. Translated. Ang may isa nga simple nga kaya nasawan, transferred. Na i-transfer ka the kingdom. Ulit ako na i-transfer ka the dominion ni Jesus. Dunamis power of Christ. Na i-transfer ka the righteousness of God. Na i-transfer ka the joy and peace. Na i-transfer ka the health. Na i-transfer ka the pamahalaan, the kinalangay. Na i-transfer ka ti pamahalaan ti langit. Ay unay. So, nagkitilimere na Diyos na kay Dayak. Awan ti pobrejay. Adaya pobrejay, kingdom of God. Baka ko na yung siyak nga ron. Awan lahat saan, napilit ka lata, kailang disnugon na ka ti Holy Ghost. Amoy ado ti natanggal ti toltol na kailangan. Dumisnong mataya ti Holy Ghost ba ko na. Kaya't kung asawan,
kailangan, han mo nga i-resist the Holy Ghost, han mo patangkalan titel-sel mo. Paluknangam. I-allow mo. Bayam nga tamaan da ka. Uray manak-out siya kinataong. Hallelujah! Rabasya ka. Ako na dumanog gayam ni Pastora. Kasi ay, no, minsan, sige, uray mang kasasaktanak ka, Apo Diyos. I-reveal mo. Uray no, kasla na sakit, ugali na. Basta i-reveal mo. Kasjay gamin. Tabay amta, strike ka na ka. Hallelujah! Whew! Amen! So, na-transfer tayo in the kingdom. Transfer. Okay, so, alam din makita yun dyan, nga timay sang experience si born again, na tayo, naala tayo the kingdom of darkness, in kabil na tayo the kingdom ni Jesus. Nga madapay ti mas greater lang lahat nga revelation. Hanggang yung agpatinggalang niya dyan. Ito yung last point. Haan tayo lang nga naala nga na ikabil iti kingdom, no dikitli ni Jesus Christ, inala na the kingdom, inserok na kada tayo. Naala yun? Kaya last nga point. Haan tayo lang nga na ipan ijay kingdom. Jay kingdom ti inyagnan kada tayo. Handa ka lang nga inpisok. Inserok na pa yun ken kada kingdom. He brought His kingdom within us. Inyag na. Jay kingdom na into your heart. Pagitak na yan, Matthew 6, umununo na, verse 10. Iso nga nagkararag ni Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done on earth. Tinyag na, handa tayo lang nga alaan to dito, daga, nga ipan iti kingdom iti heaven, inbabanan the kingdom ditoy. Isunan tinangyag iti kingdom. So nga tinyag na din may His kingdom. But in the spirit realm, ito yan. Hantayo lang nga na anak iti kingdom. Chay kingdom, inserraknan kada tayo. Oh? Syukarabahan. Saan na tayo lang, kasurigan na ito kingdom of God nga health, inala na ka ijay antisakit, in kabil na ka ijay health, halang akas jay. No dikitli, din may ni Jesus as a health, kasurigan na ito ni Jesus, katsikara ito, inserrak na kin kada kingdom. Amen. Isungahan ka lang nga, the kingdom is within you. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. 12:28. Iti Matthew. Whew! So nga ti kingdom adan jay uneg tayo. So no anya nga rod no kunam nga dati kingdom iti uneg mo. Anya nga rod daking ka. Power, dominion of Christ. Turay ni Kristo. Amen. Amen. Kitaan nyo, But if I cast out devils by the Spirit, pansinin nyo the Spirit of God, then the kingdom of God is come unto you. Kasala day na ipakawuskin ka. Pero, tialaan tayo the Spirit, na kunanay di Romans 14:17. Nga the kingdom of God is righteousness, peace, and joy, and Holy Ghost.
Anya ti kingdom of God? Holy Ghost power. Yes, yes, yes. Isu nga adda nga mangkas out ak ti demonyo by the power of God. Adan jay kingdom kada kayo. Amoyo gamin, dahil pala ang Matthew 12 nga riyan, 28. Kanayon nga maibaga, nga apan nyo ti Holy Ghost. But after His resurrection, the Spirit is within you. Ket no ti Spirit, ket iso ti turay the kingdom of God, ket the Spirit of God is within you, the kingdom is within you. Yes, yes, amen. No kurang pa diay, ni Father God, ni Jesus nga King, Holy Ghost, within us, adan ka tayo. So the kingdom is within us. Jay ari kat alaking ka? Jay kingdom na kitintiawan. Tagijay kami ni panang analyze. Tagijay ti revelation. No jay kingdom, wano jay king ijay kingdom, kat ada jay unag ko, di ada jay kingdom na ijay unag ko. Yes, yes. Kat no ada jay kingdom na, ada jay power na. Yes. Tati kingdom power. Yes, amen. Dahil meditate kami na, amin nga power day ari, iso day ada ijay unag mo. Yes, yes. So day makakas out ka kumakat ti demonyo, makaagas ka ti masakit, may apply mo kumaday peace and joy, blessing, kinda dumapay. Dahil tati nagbabalay kada kayo nga nuhan nyo latang at tarigagayan nga amwen, ilamang ni Satanas kada kayo. Unless you believe. Tadihaan nga mang patpati, bulagan ni Satanas. Iti panunot na. Tilang malukatan, di panunot na, di mang believe. Una nga ba ako na yung believer ak matanan na buwan aginak. Han nga guarantee nga malukatan ka ti amin nga areas till workout ni Jesus ken ka. No inawat mo lang ni Kristo kot na buwan agin ka kunam nga believer ka. Itunay nga believer amin di kinasasin na. Iso nga siyak na buwan aginak na bayan. Nga mamuyo ti biyag ko, hindi ka bubuwan agin ko. Very poor. Kakaasing agpanpanunot. Ingga lang ang reveal ni Apo Diyos sa gitoy. Sa aknatauhan. Isungahan nga gaputa kunam nga namati ka. Ket automatic nga binilib mo nga you have the kingdom. Unless nga adamang isuruken ka nga nang receive the revelation. Ket uray manan ada nang receive the revelation ket isuro nakin ka. Nuhan mo latang acceptan nga biliban in your heart. Kaya da kalatang nga bulagan ni Satanas si nga area. So ano apay nga adu ti hang nga rumarang ay latang it is spiritual life na in even pati material handa latang nga biliban nga they are blessed. Apay nga handa latang agwork ti power ti kadwan nga bunagin. Oray na baptized under the Holy Ghost. Handa nga believe nga they have the dunamis power of the kingdom. They have the Holy Ghost. Nga all-powerful Holy Ghost. Nga creator of heaven and earth. Unless nga bilibom, santo ag effect. So no kitaan nyo ti pamati tayo, no prosperity, nakalamang ni Jupri ti kaduan ka na tayo. Tinaduma ka na kayo, nagrigat yung apatsyon, yung binilib na. Ngam isumat nga Diyos, jay Diyos na kinjay Diyos mo. Why? Sikat ayan na rin. No healing, ado tinilabsak ka na kayo. Amen? Napadasak sila stroke. Binangon dak ni Lord. Faith liya. Napadasak ni Gistay matay di nagdanum dahil panghak nga rin. Kaya nilumtag amin, day rupak, day urat dito'y. Narigata ka makapangan, narigata ka makatulog. Gistay isukit din di. Ngani ko mapapanak. Pero, sige lata, laban, iti kingdom
power of the kingdom. Hindi na mo kasak maligatan, but hindi sige tuloy-tuloy. Ingga nga one day, kasla nalalakamanan, nga bigla na lang, nga aglunit. Adamanan, ti masaklata. E sakit manan, palasa naman dyan, sakit tingipan ko dito. Ingga na nga, pinapigsarak na Apo Diyos, pinarot ko lihe. Pakita kay ni Mrs., dahil ito'y dangipan. Now, hanyo padpalasan lang, no? Hanyo pa visible lang. Pang kayo na lang kiljay dentist. Ano ko na yun? Takong ko na, no, nagigay fake nga healer. Katagparpalos na tingipan. Da kami tuwit din, nga tama yung power. Oh Lord, makino lang di. Wakat pumigpig sa lalay, fighting spirit ko sa to, kaitirital kat ngerek ko na. Ha! Medyo nasakit mata. Naknagbugumog sinrom kat medyo adamot tilara na. Sa aking pagkita ni Mrs. na ito'y na yung parigat nga rin. Nainbol lang. Maramdama, naawanan dyan pain. Kung kayo umaya, tahanak ka mang paparot tingipin. Malikiyay. Da kayo di mang-apply. Amen? So no healing, at least. Amen. Apay nga hanga pari-parihas si pamati tayo. Depende ti revelation ken inaccept mo. Ngamti, nakalkaldaang palang, ada palang mga accept sa kingdom ni Satanas. Oray na itatransfer na gaya mo na kingdom of Christ, tibilbiliban na palaang, kat kay lunod, tibilbiliban na palang awan pa'y amamok, tibilbiliban na palang, narigat kami sa gibagbagangay, nga labindisyon ng tano, awan makita, yung di palang, ti libol na isong ayah! Dandanin, tilapchor! Kailangan gising na! Ayaw. Tandali mo lang ang tilapchor. Sige, kiti. Apply. Amen. Sige, apply. Eh di madmadi. So nga, pasinsya kayo na maminsan. Masya ka pastor yun. Dati may makisiring kanya ka. Awan nga ron. Agpaiso ko nanti Biblia nga nabibindisyonan tayo. Kas ano mabindisyonan tayo? Panunod ka ni pastor. Dajay payumi nga di garding ko may sanga na basit nga launa nga kasi kan manungay matibumak na kal naman kunak man ni Apo Diyos ti binilib mo. Di gardin mo matkayam. Anya nga ro ti kasala ni Apo Diyos nga ro ti lumakkalkan ka. Madamdaman ay nga basi-basit nga naunat nga garden mo. Agi provide ni Lord no nakitam nga isunat kinabaknang mo. Sa kay kitaan nyo ka di, kasi di kaskasali sa tan. Kasi ano mga ikakitaan ka di yung kongregasyon mo, naiimos na kung kunanay nilamok tag-minister. Naiimos na, di na pa'y agtay, sida ko kung kunanay, idadak mountain trail pa lang ida nga agrugrugi. Dadak sayangan. Pangalaan nga dagita ti itays na. Kukunan. Aya, wan nga agpaiso Apo Diyos. Kukunak. Inak ala-alaan dagi jay. Ganay suro-suruan dak ni Lord. Gana nalipata kami di jay. Han nga isuda. Ti blessing ko sika. Santo mai-reverse. Ingga na nga, haanan nga tao tikit kitaak ni Jesus, the blessing. May prove yung matajay. May prove ni Brother Joe Jay sa uray. Ibaga-baga na nga, mabalin matkat nga ibaga mo, ada ka sa pulam, anak kanap-napan. Uray na minsan nga, Brother Joe medyo mabisi na ka. Kasi akiklaim akong kinilod. So ano rumang rangay, agpalakpak ka. Kat no inusar na, nga nang pakankin ka, palakpak ka sa.
Ngamhaanan nga tao ti kita, kang kita ni Sir Robin, ni Kilaan, ni Jupri, nagito'y tadap kwarta na. Tayong kaag. Nalabsak liyay, gaputan nakita ka ni Jesus, ti blessing ko. Ngam no mamingsan, isuda mo lang ti usaran ni Lord. Kastil ka na gaminti kasayo, hangal garden nyo, hangal laing nyo, hangal business nyo, kasano nga mga akito'y kinlilaeng. Sige, i-receive mo ka na Jesus sa kilawak nang mo. Maramdamahanan nga kinli, ti ilaklakom, daga. Rabasyak kalabahan. Langalalang ko man, Brad Jupri, kasi nga napananuhan nga ni Lord tinangipan. Iso nga siyak matibipan, lakmot ni Lord Ijayan. Ipoprove nandiyan. Kasi lang, ng bilibom gayam, sada ka ipan. Han nga ipanda ka, sa mo biliban. Bilibom, ipanda ka. So nga no bilibom nga ada amin ken kati power ni Apo Diyos in Christ. Ure lang kumade sang kapir iti ba i-manifest na at least Allah. Ngam nyo nga rugian layay. Saka siya mula talalakulap mo. Pinmuskol. Sino nga iti maagasan dito, ikat ni, nagkurok-kuros mo tilan ti paladnan. Nasugat-sugat ti kaubla na. Hanga di ay, kaya nagbabalay nga dunamis. Power of God. Naala yun? Okay, so you have the kingdom. Amen? Agbiag kayo, Ejay.